A felicitation program of girl children was held in Mandwi Khorang Hall on Tuesday on the basis of Muskan Project of Beti Bachao Beti Padhao scheme under the initiative of Mandwi ICDS Project and Department of SW and SE. Mandwi BSC Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma inaugurated the program by lighting the lamp. Later on this day, in the program, Mandwi BSC Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma delivered his speech. Bini naharmu, bini pekha etok kaham, sar northeast part of the Tripura, state, Chikunte, obrono bo emon khed panahaka, jeo Tripura jani, jara okoloko tongnai Chini janagon, ab janagon sabo Tripura sa, ab janagon sabo Tripura sa bukumbara. Bono sabte budisai kumonto pranjit tolo tongnai. Bono bahasa kutukoti sanai, bini ekta target bini naharmu bini cetona bawaino tini paribesan সম্মান rekha oba hakeno selagi odikar paribesan ibo odikar asung tongnai je jalapasani odikar tongnai paribesan ibo o odikar saman odikar tongnai bar Indian constitutional right bini law সংবিধান o jagabo Right, but echoing sama. Oba hakino sing tamanu kini sama do. Beri ke mana kita hantai dia. Bumo hantai dia. Abo sing pasok soto aba tutur mago senai. Selaba sampai bumo wara kai adina puntok rathai bantale. Jedina beri besar saja. Abu pa soal nangai bokowar bajo pun bajenai. Emon poribesh sini ekta jogono poribesh. পরিবেশ সং চিনি আবার চিন দুষ্করই চিনি মা ভা বং দুষ্করই চিনি সিরিসিটি থেকে আব বংশগত থেকে আব দায়িত্ব ন ভুল আজ আপনার সঙ্গে আস্তে আস্তে তারপর শিক্ষা সমাজ সঙ্গে কাছাতা চিনি পেশাবতীদের সঙ্গে মা ফেরনাই যে 18 বছর বয়স নেই সাবানো ঠিক মতো মা নাইকলনাই সব নাইকলনাই বিনি ঘুমা Besides Mandwi VSC Chairman ex-MLA Dhirendra Debbarma, the program was also attended by Jirania SDM Santiranjan Chakma, TCPCR member Sarmila Chaudhary, West Tripura District DM Dr. Vishal Kumar, social activist Ajit Debbarma and others. Reported by Malin from Mandwi, Chini, Khorang.